Satu lagunya ada Kosifa kita goyang lagi. Biar rombongan kakurangan gaji sabulan penyukupan Tunggunya gunane mari capek hati barang geus numpuk di makane. Bos Idan tarik Pak Hajar. Bu Hajarnya mana Bu Hajar? Sini sayang. Asik. Oh gitu. Punten Pak. Asik. Bos Idan tarik Bos Idan. Cabut. Goyang. Asik. Jos. Asik. Geus kayak gegade-gede kabutuhan dengerin hari listrik jeung sakola unggah bulan ngeboga. Bos Idan asik. Aya nu ngabecaan membunuh butuh kaperluan pinjem teu hara rese cukup make KTP nurunan Bos Idan kakosifan Kemana Bos Heri? acan mayarna unggah moe Asik-asik. butuh mah kumaha engke. Pak Hajar selagi sekedar depot milik mah sahanya ho anu penting di imah hidup. Goyang Pak Hajar. Masih bersama Bos Bos Royal. Idan yang punya pohon duit yang punya lagu. Biar nombokan kakurangan Jos. gaji sabulan penyukupan untungan Pananda bari keng sampai Pananda. Rancamanyar Dari Bos Rancamanya. di Pagade Pananda Rancamanyar. Bos Heri Keramat Jati. Ayo. Ayo, ayo, Itu ayo. di panggung. Hey. Bos Idan goyangnya keluar ini. Asik. Pak Hajar. Asik. Tarik lagi Pak Hajar. Goyang lagi. Jos. Bos Idan tarik lagi ganteng. Geus beda di pandai kabutuhan listrik jeung sakola unggah bulan ngeboga lagi. Aya nu ngabecaan membunuh butuh kaperluan pinjem teu hara rese cukup make KTP nurutan Bos Idan kemana? Kosifa